Suka manje. Wakuphonsa wenyathi uze waliphonsa ke ithawula wathi hayi senobhinca lo. Usasethawuleni aya ngithi phela ngolesine ngicela bekulesine. La khiphe khona iCD cover. Yes. Ingoma lapha ethi ithawula la. Abantu abaningi bayahlaziya ngokuthi no that was just a strategy ukuthi asupport abakwabo. Ukhuzani ubengekhe usebenza eDubai kodwa kube nenhlokomo ongayazi bathi uqhamuke ngenza sibanda badabula wonke umuntu konje ziningi izinto ebeyikhulunywa manje beniplanile yini lena noma ubuyazi ukuthi izokwenzeka uzofika noma kwawena ukuzumile no besinakho ukuxhumana ukuthi hayi izokwenzeka kanje. Jona kandaba nina bekeshana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina besilo nina belembe leqamanya amaleme ngokukhalipha suka nini madoda ushaka ngiyasabe ukuthi ushaka koyinkosi yasemashobeni sinibingelele sinqake sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu lomnandi kakhulu luyinqazi vele lapho sithi khona Emgedeni podcast mzomluke kuseni isikhathi ebhizi nakuthina easy kama lapho TK Zuma into enhlaka mshodo zingane sempende isiqonqo sensizwa sidla igudu makubhlungu jiji suka mntu bokujwayelekile ngihamba nenkosi yesizwe sakamnikathi sikholoze simehla bovu Nqamalanga sengizi yezulu mfethu kahle ngiyaphila nguNtude emnyama kahle wena hayi ngabe usuzwile ngabe igcwele kuma podcast ngabe igcwele emsakazweni ko King Zoso News nako Real TV 1 yonke indawo ngabe yonke indawo ngabe isabalele yaze yamnandi yaze yabuhlungu iweekend but asiqale nje ngezimnandi silibuyisele eceleni indaba yekho nokuvaleleka kwabantu mhlambe ake siqale ngezimnandi njena udwendwe lukathibela hayi man ubone kahle kodwa ize kuthela singesivalelekile but ayingeke manje yazi ngichazwe yini ke moya lapha kaThibela bekhona ngisho amabhena bekhona amabhena ububizwa amabhena uziyongena kaMpongosi ngendlela lo dwendwe badela olukhulu ngakhona ayingeke osaziwayo bebephume ngobuningi babo abantu bevunule kuyinqaba ngangithi nami ngizofika ekseni nje ngizomaka lapha nako ke sengivalelwa yiqho kodwa ke ake simthindi uMpongosi ubona kanjani usekhona Pongosi Utomda intibane madoda ilokhuzana awuqale ngaleli lentibane ukuthi liqhamuka kanjani indlela nje elivele lithi khaxa kuwena ngakhona leli gama lentibane lisukaphi akithi uyabona nje bhuti ukuthi uma ngabe nisuke nikhula egabeni ngofana yashiyana yes futhi ke kukhona lapho thola ukuthi umfana khona bese isikhathi ukuthi uzuyibhobhodlanyana usuya njena nasemxakeni na kahle bese la isikhathi sasifika khona ukuthi uyithole usunamagama oqanjwa kwezinye insizwa sukwazi ukuhlanyela kahle kuleyo ndawo leyo hayi ngikuzwile mne wethu mfowethu asingena odwendweni lapho mfowethu olube inqopha mlando hayi ngeke mfowethu ngeke bekusindwe ngoba ethole bekufinywa ngendololwane ngokwakho ke luhambe kanjani usuku la izolo thina sesishilo sathi silibonele kude but lube impumelelo eyisimanga ake sizwe ke from the horse's mouth hayi mfowethu uma ngabe nje ngakhuluma iqiniso izolo nami ngimangele ngendlela abantu bephume ngakhona bekonakele kakhulu la eMandala konakele ngayo yonke ngendlela bekukade ngathi izulu anifuna ukuphila kahle ngoba bekunodaka kade kuna nje nemvula kwagcina sekunginika into ethi mhlawumbe abantu abasobe yiyo leyo nto leyo bengathi ngithi mhlawumbe nami ngiyicabanga ngokubukela ukuthi phela bekukhona namakhosi ke lapha nawo ezoko thamela umcimbi samntwana uthibela amabandla wasabo wempungane suka manje impela kunjalo mfokaMpongosi bengithi ngifuna ukungena impela le yasemakhosini ukuthi ngoba siyazi ukuthi umntana enkosi ukuthi abekhona namanye amakhosi aqhamuka kwezinye izizwe sukushilo ukuthi abekhona ngifuna ukungena ke kuleli lokuthi kubonakala kufika ngisho ungizwe umfokaMchunu kwafika ngisho umshovo namagidangoma amthandeni uSK kodwa sakubona uba welcome kahle sakubona ubaqhawula ithini imfihlo angithi ukuba umfana ke lokho abantu into kumele beyiqonde leyo uyabona akwazi ukuthi uma ngabe unomuntu ngitshela nje akwephume nje endimini yomculo kwesize nje sifane nje mawukhula nje emakhaya
umsiza bokuvumela lokho engizokusho awukwazi ukuthi umuntu uma ngabe uvakashela bese ufika wena ufike uvusa umhlenga ubone sekuyithuba lakho ukuthi usunguza lento ocabangayo into eyimbi so umthetho womsizi ukuthi uma ngabe kwenzeka usuvakashela umuntu okhathi esiningi ubuya ngathi angihlangani naye ngokwembono iyadinga ukuthi kube yena umuntu oqala omthatha kahle ngoba if ever there is something eyenzakalayo vele you are the first suspect. Manje Mpungose ngibone yazi bekunembono eminingi mayelana nokuthi umne wenu ukhuzani ubengekhe osebenza eDubai kodwa kube nenhloko ongayazi kumanje nje nenkundleni zokuxhumana iyatrenda indaba yokuthi uvele nje wavumbuka ngenzasi kwesibanda uqhamuke ngenzasi kwesibanda kwajabula wonke umuntu so nje ziningi izinto ebeyikhulunywa manje beniplanile yini lena noma ubuyazi ukuthi izokwenzeka uzofika noma kwawena ukuzumile no besinakho ukuxhumana ukuthi hayi kuzokwenzeka kanje nothi ukuthi ususwe izinkulumo zabantu lapha bekhona eDubai kuzala besho ukususuluza lapho welile uthi athi hayi wena owami ngiyaphethe nevolovolo ethi kanjani udwendwe liphume ngingakafiki hayi awungene kuleyo before ushilo nje lapha izolo efika lapha ezosibingelela eguqela lapha phambi kwethu sijabulile nakhona ukuthi sibone abantu abafana nowelile ngoba phela okunye kumele sibuye singakuthathi personal ngeke usuku lwayizolo lube likhulu kakhulu futhi nje bekuheleza umoya wobumbano siyabonga kakhulu umne wethu futhi nje kuningi ukuzwana okuzalwe usuku lwakho lwayizolo esithemba nje ukuthi luzoshintsha izinto eziningi nembono eminingi ebinokushayisana emlokhuzeni endimeni kaMaskandi siyabonga kakhulu mfowethu uphile nje usikhonzeleke kumama ekhaya Ngibonga kakhulu Bhutomdala baba Ndaba ezetha sesiphuma njena kumfo kaMpungose uthi bela intibane madoda ngizwa kuthiwa bezushaya ematimatolo hayi kuthiwa bekunzima kakhulu bekukhona ngisho inkosi Malanga lapha umshovu wenkani kwabanenkani Mthandeni indaba eyiphika usuka kwabana madeva usuka kwakuphonsa wenyathi uze waliphonsa ke ithawula wathi hayi senobhinca lo usasethawuleni ngithi phela ngolesine ngicede kulesine la akhiphe khona iCD cover yes ingoma lapha ethi ithawula la abantu abaningi bayihlaziya ngokuthi no that was just a strategy ukuthi asupport abafowabo ngokuthi abaphushele imicimbi yabo phela bekunodwendwe kaMpongose kunodwendwe futhi kamaphumulo lapha kuAlu umfo kaMgube so it was just a strategy maybe to promote kodwa ke ngisho kuthiwa bekuyistrategy noma bese kuyiyona iCD prom no ingoma inamandla imnandi nemessage and inali yabona leyo ukuthi ngiyaliphonsa ithawula senobhinca lo icreativity ekwelinye izinto manje mina bengijela ukuthi imfene kade xamile lokhuzana ubaba uMgube kada lokhozi kada nakanti nihlupha ngokumbiza ngemfene ke Zulu washo yena wathi sengiyikhonde manje uthi uyimfene umbuko wathi imfene ingibrandile kona bengalifuni ligama impocozela wangene yikhonde phela wakade waso surprise ulokhuzana umkakhe ngomacekeceke wemoto ngibonile hayi ngeke brand new mfowethu sebenza kakhulu ubhuti omdala mhlawumbe kuyi challenge ke lokho ke ukuthina esisaplana ukuganwa ukuthi izosithwesa idombolo lento ukuthi kusho sekufanele sigane siphinde sibeke awukazi ukamthengela unkosikazi imoto konje wenza kanjalo Ndaba ezethu konje yenza kanjalo awukazi ngizombula iMercedes ngathi ho lo muntu uyasivimba phela igatekeeper useyasivimba ukuthi singabe sisaganwa kanti nina nenze njani kani benjani matimatolo mawuyibheka imatomatolo mfethu ikhomise ukuthi hambe kahle kakhulu sibone nezintatheli zikanisile zikhona ematimatolo ziyosupporta uAlu umfo kaMgube sabona futhi nezinsizwe ezisemculweni nje obushilo nje ukuthi belikhona igcokama ubekhona nento encane ubekhona lokuzana ubhuti omdala uGadla umfo kaNxumalo so nje bebemzimazise kakhulu kukhona nanabantu abahloniphekile abaqhamuka esigodini sangakhona lapha eMatumatolo so umcimbi wakhe nje uhambe kahle kakhulu ungawubeka nje ezingeni lokuthi ubusezingeni lomcimbi wathibele siubonile khona izolo hayi ke kusho ukuthi umoya oganwa ke uyavunguza ke ikakhulu nje kuthina ke sisazama ukuthi uyabona kodwa manje umfo kaMgube bekhathe ganwa noma angithi ngithoswa yiloko nje useganwa kabuhlungu akasihlale nje
Kube nzima kakhulu esifundazweni sakithi welcome Thania Madod besihlaselwe umsingo obandayo ukuthi thina ke sayafunda sagogoda igeography kuthiwa kusuke edlula icold front belikhithikile nje kakhulu kulezi indawo ezakhela ukhahlamba ezakhela intaba zondi entry nje obuvaliwe and ngathi kunanemphefumulo elokhuzeni egcine idlulile ngoba imoto ebeyivalelekile nje nasingango 1823 cars zivaleleke ku-entry from Friday until Sunday. Uyayicabanga ke mengabe kunemoto engaka bevalelekile and mozokhumbula kahle ngolesihlanu alukho usiza abalithola ngenxa ukuthi even ngisho nephathimandla nazo zakhe check off guard ukuthi abantu sebevalelekile. Then nango Saturday ekseni kwavuka iqhwaseli likhulu kakhulu ke sekunzima kakhulu ukufinyelela kubona kodwa ke iziphathimandla zagcina zizamile ukuthi zisondele ukuthi abantu bathole usizo kodwa kwaukuthi usukhona umonakalo osuqalile ukwenzeka ngoba kugcina kuba khona abantu ababili abadlulayo emhlabeni ngale nto enzeke lapha even nano saziwayo uPhenintuli ubekhona nje naye lapha uPhenintuli konje ulokhuzana nanku sisi lo weJozi FM lo Jozi FM yes na ubekhona ke la evalelekile lapha nabafuwabo mebechaza ke bathi bephuthuma ekhaya ngoba bekukhona isifo besivelile besuka ngaseGoli into ezibhlungu ezigcina ezivela izokuthi ugcine sengenwa amakhaza usuku la izolo nje amakhaza besemngene kakhulu ngendlela ukuthi kuthe sekuvuleleka ukuthi ke imoto zikwazi ukuhamba yena bese phuthunyiswa esibhedlela so siyamfisela kakhulu speed recovery yangene kakhulu amakhaza manje intombi enhle kangaka manje kuthiwa nje thube sebanda yonke into bese kubanda nje yonke into kuyena bese banda kulungile ake sidlulise nje ukudabuka namazwe enduduzo kubona bonke abadlulelwe amalungu omndeni wabo bengiyibuza nje indaba ezithi ukuthi njengoba bevalele isikhathi esingaka njena kazi bebeka kanjani mhlawumbe ukoshawu number 2 elokhuzeni bephuma nje kade kunjena akushuthi bekuwona phela futhi uJombe ngale kwamagadrish futhi bokunyiyo kulungile unokhuzana uyamkhumbula ungizwe Nkosi Mchunu ngezikhathi ngicabanga ukuthi 2020 or 2021 konje iluthi ngiyayinini 2021 ezozeboshwe kuhambe kakhulu lelo cala wagcina elwenile lokuthi wathi azikhale abantu basebenzisa leyo lokhuzana leyo phrase leyo ukuthi bathi azikhale kulinyazwa abantu kanjani so iDStv yathi isebenzisa lelo gama lelo wathi ungizwe item lakhe leli lisungulo yena kufanele kube nesinxephezelo abamnika sona ukuthi bagcine belisebenzise ngaphandle kwemvume yakhe nangoke nomnyovu sebesebenzisa uthatha lento uNandosi akazi noma uyizwile ngiyibonile ukuthi babhale into ethi thatha lento ayinamngozi so ugcine kenze statement umyovu ethi kufanele ube khona indlela abonelelwa ngayo uthe ngokuchaza kwakhe fanele kube ne-million alitholayo lelo kuzane le licensing yetem lakhe and then bese kuba khona mhlawumbe indlela abangenza ngayo ideal mhlawumbe yonyaka 5 million ukuthi ke mhlawumbe baphushe icampaign besebenzisa igama elithatha lento but into eyinkinga ke singayazi ukuthi ipossibility yaloko ukuthi kwenzeke ingakanani ngoba mhlawumbe ungathola ukuthi mekuthi bengayiregistile ndawo then it means kuzokwenzeka lento eyenzeka kungizwe Mchunu ukuthi kuthiwa awuyiregistile so awuyi-own akukona indaba ezisa mhlawumbe ukuxhaphaza ngiyabuza nje ukuxhaphaza amaciko uma amaciko ezoqhamuka nento ethile ekheji kubantu bese besebenzisa yona bazi kahle ukuthi iteme elisetshenziswe yiciko noma eliqanjwe noma elipronyotshwe yiciko elithile bese belithatha belisebenzisa ekuphusheni ibrand yabo bese bengasho lutho futhi bangenzi lutho elokhuzeni nokuphambana vele lokho nelokuzane nenqubo ye-artist noma yomuntu osuke yeciko ngaleso sikhathi uthi usebenzise ilokuzana item lakhe olzwe ngaye kodwa bese ungam-approach understand but ngicathi ke nawo ama-artist fanele bafunde ukuthi moke wabona ushaya item lavele la trenda usabone nje abantu abayi-few benze challenge ngalo phuthuma uhamba uluregister ul-own so that mekuqala kube khona mhlambe ama-businesses amakhulu aqhamukayo asezofuna ukulisebenzisa engakhulumile nawo then unayo into ephathekayo ukuthi no nansi into yami le ngisho kuthiwa i-register izolo bona balikhipha namhlanje ukuthi liphume kuma-promotions today ku-television or ku-social media or ku-radio
then akuba ukuthi kodwa uregister ukuthi uregister sekusele mhlambe ama minutes noma imzuzu bona before bayikhiphe kodwa uregister before because uma ngabe uzothi uregister after then ngeke sasebenza ngoba still kusho ukuthi ubungayi own fanele ube khona into ephathekayo ephepheni ukuthi no vele uregister it's belong to you so ngathi iyona ndlela kufanele bayibone ngayo kufanele bafunde ukuthi izinto baziregister because kufana no music umusic ungathola ukuthi kuzophuma ingoma itrend kodwa uthothwa oyiregister uma ungayiregister then unenkinga ngoba kushuthi leyo ngoma kuzothiwa ayibelong kuwe bisho kuthiwa icula uwe yeah that's the problem.